Mw'ijoro ryo ku ya kabiri Gicurasi 2011 umujyi wa Abbottabad muri Pakistan wari usinziriye, ariko mu kirere cyawo hari igikorwa cy'amateka cyari kigiye kuba. Itsinda ry'abasirikare b'intoranywa ba Amerika Navy Seals ryari mu nzira rigana kuri iyi nzu y'inkuta ndende zirenga metero 5 z'uburebure. Intego yabo yari uguhitana uwo bitaga umwanzi nimero ya mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuntu wari umaze imyaka 10 ahigwa bukware, Osama Bin Laden. Uru rugamba ntirwatangira ijoro, rwatangiye mu myaka 10 yari ishize. Bwa 11 Nzeri 2001 isi yarahindutse. Umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda wari uyobowe na Osama Bin Laden wagabye ibitero simusiga ku butaka bwa Amerika bihitana abantu bagera ku 3000. Ibi bitero ntibyari igitero gusa kuri Amerika, ahubwo byari intangiriro y'intambara nshya, intambara yo guhiga umuntu umwe. Ako kanya guhiga Osama Bin Laden byahise bitangira. Amerika yinjiye muri Afghanistan itangiza ibitero bikomeye ku birindiro bya Al-Qaeda. Bin Laden wari wihishe mu misozi ya Tora Bora yagabweho ibitero bikaze. Abenshi bakekaga ko iherezo rye ryegereje, ariko mu buryo butunguranye yaburiwe irengero aracika. Mu myaka yakurikiyeho Bin Laden yabaye nk'igicucu, yihishe imyaka igera ku 9 ava ahantu hamwe ajya ahandi muri Pakistan. Yabanje kwihisha mu turere twa Waziristan, agenda yimukira mu bice bitandukanye nka Swat Valley na Haripur. Muri icyo gihe cyose ntiyigeze aceceka, yakomezaga gutanga ubutumwa binyuze mu majwi n'amashusho, yibutsa isi ko gihari kandi ko intambara yigikomeje. Mu mwaka wa 2005 we n'umuryango we batuye ahantu hamwe mu nzu nini yari mu mujyi wa Abbottabad. Uyu mujyi ntiwari usanzwe kuko wari uzwiho kuba utuwemo n'abasirikare benshi bakuru ba Pakistan, ndetse ukaba uri hafi y'ishuri rikuru rya gisirikare rya Pakistan. Byari nko kwihisha mu maso y'umwanzi. Inzu yari yarubatswe mu buryo budasanzwe, yari ifite inkuta ndende zirenga metero 5 z'uburebure, zatumaga nta muntu n'umwe ushobora kureba imbere. Nta telefone cyangwa internet byahabarizwaga, kuko Bin Laden yarazi neza ko ari bwo buryo bworoshye bwo kumufatisha. Imyanda yose yatwikirwaga imbere muri iyo nyubako kugira ngo hatagira ikimenyetso na kimwe gisohoka. Abaturanyi babonaga abagabo babiri gusa biyitaga Rashad na Tariq Khan, bavuga ko ari abacuruzi. Ntawari uzi ko muri iyo nzu hihishemo umuntu ushakishwa cyane ku isi. Bin Laden yari yariremeye gereza ye bwite. We n'umuryango we babagaho ubuzima bwo kwitunga, boroye inkwavu, inkoko n'inka, ndetse bari barahinze imboga mu busitani bw'inzu. Ariko iyo gereza niyo yari igiye kumubera umwobo w'imva ye, kuko mu gihe we yari yihishe, CIA yo ntiyari yicaye ubusa. Bari bamaze imyaka myinshi bakurikirana ikimenyetso kimwe gusa, ikimenyetso cyari kuzabayobora Abbottabad. Mu gihe Osama Bin Laden yari yihishe mu mwijima, abakozi b'ubutasi ba Amerika cyane cyane aba CIA ntibigeze bacika intege. Bari bazi ko kugira ngo bafate Bin Laden bagombaga kubanza gushakisha abantu bamwegereye cyane cyane intumwa ze. Urugendo rwo kumushakisha rwatangiye mu myaka myinshi mbere y'uko bamenya aho yihishe. Mu mwaka wa 2003 Khalid Sheikh Mohammed, umwe mu bateguye ibitero byo ku ya 11 Nzeri, yarafashwe. Mu gihe cy'iperereza yatanze amakuru y'ingenzi ku ntumwa ya Bin Laden, umuntu yise Abu Ahmed Al-Kuwaiti. Iri zina ryahise riba ikimenyetso cy'ingenzi ku bakozi ba CIA. Al-Kuwaiti yari umwe mu bantu bake cyane Bin Laden yizeraga, akaba ari we wamugezagaho ubutumwa n'ibindi bikoresho. Mu myaka yakurikiyeho abakozi ba CIA bakomeje gukurikirana Al-Kuwaiti. Byari akazi katoroshye kuko yari umuhanga mu kwihisha no guhindura imyirondoro. Mu mwaka wa 2007 bamenye izina rye rya nyaryo, Arshad Khan, ndetse n'aho akomoka. Ibi byari intambwe ikomeye, ariko ntibyari bihagije. Bagombaga kumenya aho aherereye. Mu mwaka wa 2009 amakuru y'ubutasi yerekanye ko Al-Kuwaiti yari mu gace ka Peshawar. Abakozi ba CIA bakomeje kumukurikirana buhoro buhoro kugeza ubwo muri Kanama mu 2010 bamubonye mu mujyi wa Abbottabad. Ibi byari ibintu bidasanzwe kuko Abbottabad yari umujyi utuje, utuwemo n'abasirikare bakuru ba Pakistan, kandi nta bikorwa by'iterabwoba byari bizwi muri ako gace. Al-Kuwaiti yari atuye mu nzu nini, yari yubatse mu buryo budasanzwe. Yari ifite inkuta ndende cyane zirenga metero 5, kandi nta madirishya yari ifite ku ruhande rw'umuhanda. Ibi byatumye abakozi ba CIA bakeka ko hari umuntu w'ingenzi wihishemo. Batangiye gukora iperereza ryimbitse kuri iyo nzu, bakoresheje uburyo butandukanye bwo gukusanya amakuru, harimo gukoresha indege zitagira abapilote zifata amashusho
ndetse no gukoresha abakozi b'ubutasi b'ibanga. Iperereza ryerekanye ko iyo nzu yari ifite ibintu bidasanzwe, nta telefone cyangwa interinete byahabarizwaga, kandi imyanda yose yatwikirwaga imbere mu nyubako. Byongeye kandi abaturage bo hafi y'inzu bavugaga ko abantu batuyemo batigeze bagira imyitwarire isanzwe. Ibi byose byatumye abakozi ba CIA bemeza ko hari umuntu w'ingenzi wihishe muri iyo nzu, nubwo nta kimenyetso cy'imbonankubone cyerekanaga ko Bin Laden yari ari muri iyo nzu koko, cyangwa ibimenyetso byose byerekanaga ko ari we. Icyemezo cyarafashwe, igitero cyagombaga kugabwa. Ku ya 27 Kanama 2010, abakozi batatu ba CIA bahuye na Leo Panetta, umuyobozi wa CIA. Iyo nama y'ibanga yatanze amakuru y'ingenzi cyane. Bari bamaze kumenya aho Osama Bin Laden yihishe. Panetta yabwiye Perezida Barack Obama ko ari amakuru y'ingenzi cyane mu myaka 10 yari ishize. Obama yabwiye abakozi be ko bagomba gutegura igenamigambi ryo kugaba icyo gitero. Habayeho inama nyinshi zo gusuzuma uburyo bwiza bwo kugaba igitero. Hari amahitamo atatu. Aya mbere byari ukohereza ibisasu bya rutura bigaturitsa iyo nzu. Icya kabiri byari ukohereza indege za gisirikare zigaba ibitero. Naho icya gatatu cyari ukohereza itsinda rito ry'abasirikare b'intoranwa. Perezida Barack Obama yahisemo icyemezo cya gatatu kuko yashakaga kumenya neza koko ari Bin Laden. Urumva bari bamaze igihe kinini batera aho bamwumvishe bagasanga yabaturutse. Bityo rero Perezida Obama yari afite impungenge ko bashobora gusanga atari we wihishe muri iyo nzu. Hafashe umwanzuro wo kohereza Navy SEAL Team 6, izwi kandi ku izina rya Development Group. Aba basirikare bari bazwi cyane mu bikorwa by'ibanga n'ibitero bikomeye. Bari bamaze imyaka myinshi bakora ibikorwa nk'ibi ku isi yose. Umuyobozi wabo yari umusirikare witwa Rob O'Neill. Yari umwe mu basirikare bakomeye cyane muri Amerika. Kugira ngo igitero kigende neza, hubatswe kopi Camille. No kuvuga ko bubatse inzu isa neza niyo Osama Bin Laden yari atuyemo muri Amerika, kuko bari bazi neza ko ari umuntu uzi kwihisha bihagije. Abasirikare bakoze imyitozo inshuro nyinshi kugeza ubwo bari bazi neza buri cyumba, buri nzira na buri kintu cyose cyari muri iyo nzu. Bari bamenyereye no gukora ibitero mu mwijima, kuko icyo gitero cyagombaga gukorwa nijoro kugira ngo hatagira abantu benshi babibona. Igitero cyiswe Operation Neptune Spear cyagombaga gukorwa n'abasirikare 25 ba Navy SEALs batwawe n'akajugujugu ebyiri za Black Hawk. Izi kajugujugu zari zubatswe mu buryo budasanzwe kuko zagerageje kwihisha radar za Pakistan. Igitero cyagombaga gutangira saa 12 z'ijoro igihe abantu bari kuba basinziriye. Ku ya mbere Gicurasi 2011, Perezida Barack Obama yatanze umwanzuro wa nyuma. Igitero cyagombaga gukorwa ku ya kabiri Gicurasi. Obama n'abayobozi be bahise binjira mu cyumba cy'ibanga aho bagombaga gukurikiranira uko igitero kigenda. Byari igihe cy'ubwoba n'ibyiringiro. Nyuma y'imyaka 10 yo kumuhiga, iherezo rya Osama Bin Laden ryari ryegereje. Ku ya kabiri Gicurasi 2011, saa 11 z'ijoro, kajugujugu ebyiri za Black Hawk zahagurutse mu kigo cy'ingabo muri Afghanistan. Zari zitwaye abasirikare 25 ba Navy SEALs. Umuvugizi n'imbwa y'intambara. Urugendo rugana Abbottabad rwamaze iminota 90. Mu gihe cyo guhaguruka, abasirikare bari bicaye bazi neza ko urugendo ruzabahindurira amateka. Saa 12:30 z'ijoro, kajugujugu zageze Abbottabad. Ariko hari ikibazo cyabaye. Imwe muri izo kajugujugu yagize ikibazo muri moteri, igwa mu busitani bw'inzu ya Bin Laden. Nta musirikare wagize icyaba, ariko kajugujugu yo yari yamaze kwangirika. Abasirikare bahise basohoka maze igitero kirakomeza kuko byari byateganijwe. Abasirikare binjiye mu nzu barwana n'abarenzi, babanje kwica Abu Ahmed al-Kuwaiti, intumwa ya Bin Laden, hamwe n'umuvandimwe we Abrar al-Kuwaiti. Hanyuma binjiye mu nzu, bageze ku igorofa rya kabiri bahura n'umwana wa Bin Laden, Khalid. Uwo nawe ntiyarenze aho ngaho. Byose babikoraga vuba cyane kuko bari bazi ko ingabo za Pakistan zishobora kuhagera vuba. Abasirikare barazamutse bagera ku igorofa rya gatatu aho basanze Bin Laden mu cyumba cye hamwe n'umugore we Amal. Bin Laden yagerageje kwihisha inyuma y'umugore we, ariko abasirikare bari bamubonye. Umusirikare witwa Rob O'Neill yarashe Bin Laden inshuro 3, n'inshuro 2 mu mutwe n'inshuro 1 mu gatuza. Bin Laden arapfa ako kanya. Ababireberaga kuri za mudasobwa harimo na Perezida Barack Obama bariruhukije baravuga batawe. Igitero cyose cyamaze iminota 40, ariko Bin Laden we yishwe ku minota 9 ya mbere gusa. Nyuma yuko Bin Laden apfuye, abasirikare bakusanije ibikoresho byinshi by'ubutasi, za mudasobwa 5, flash drives nyinshi, ibitabo
n'amabaruwa. Ni ibikoresho byari kuzaba ingenzi mu gukurikirana abandi banzi b'amahoro kandi bafatanyaga na Osama Bin Laden muri Al-Qaeda. Hanyuma bafashe umurambo wa Bin Laden bamujyana muri kajugujugu maze bahaguruka berekeza muri Afghanistan. Saa moya n'iminota 35 z'ijoro muri Amerika, Perezida Barack Obama yagaragaye imbere y'itangazamakuru maze avuga amagambo azahora yibukwa. Ati uyu munsi nshobora gutangaza ku isi yose ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoze igikorwa cyabashije kwica Osama Bin Laden, umuyobozi wa Al-Qaeda kandi ni umuntu wateguye ibitero byo ku ya 11 Nzeri 2001. Yongeyeho ati ubutabera burakozwe. Iryo jambo ryasakaye ku isi hose. Mu mihanda yo muri Amerika abaturage baririmbaga indirimbo z'igihugu, abandi barira amarira y'ibyishimo, abandi bafatanya amaboko basakuza cyane bati USA USA. Umurambo wa Bin Laden wajyanwe mu bwato bwa gisirikare bwa Amerika USS Carl Vinson bwari mu nyanja y'Abarabu. Mbere yo gufata icyemezo cyo kumushingura, abakozi ba CIA bakoze isuzuma rya DNA kugira ngo bemeze ko ari we koko. Isuzuma ryerekanye ko ari Osama Bin Laden rwose nta gushidikanya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahisemo gukurikiza amahame amwe y'idini ya Islam mu gushyingura umurambo wa Osama Bin Laden. Umurambo we wabanje gukarabya, wambikwa umwenda wera nk'uko bisanzwe bikorwa mu myemerere ya Islam, hanyuma ushyingurwa mu mazi y'inyanja y'Abarabu. Icyemezo cyo kumushyingura mu nyanja cyafashwe ku mpamvu ebyiri. Iya mbere ngo byari ukwirinda ko imva ye yahinduka ahantu ho gusengerwa cyangwa kuzirikanirwa n'abamushyigikiye. Iya kabiri ikaba kuba nta gihugu na kimwe cyari cyemeye kwakira umurambo we ngo ushyingurwe ku butaka bwacyo. Urupfu rwa Bin Laden rwakiranwe ibyishimo n'abantu benshi ku isi yose. Mu mihanda yo muri New York, Washington ndetse no mu bindi bihugu, abantu barasohotse bishimira iyo nkuru. Bamwe bishima, abandi basezera mu cyubahiro. Benshi babifashe nk'ukwihorera ku byaha byakozwe ku ya 11 Nzeri. Ariko kandi umutwe wa Al-Qaeda ndetse n'abandi bashyigikiye iterabwoba mu isi batangaje ko bazamuhorera. Bavuga ko intambara yabo igikomeje kandi ko urupfu rwe rutari buhagarike imigambi yabo. Urupfu rwa Osama Bin Laden rwabaye intsinzi ikomeye mu rugamba rwo kurwanya iterabwoba mu isi, nyamara rwabaye iherezo ry'iterabwoba. Umutwe wa Al-Qaeda wakomeje ibikorwa byawo ndetse hanavutse andi matsinda mashya y'iterabwoba nka ISIS. Iyi ni inkuru ya Operation Neptune Spear, urugamba rwihariye rwamaze imyaka irenga 10 rushakisha umuntu umwe. Inkuru y'ubutwari, ubwitonzi no kwihangana kw'abasirikare binarumikwa n'abakozi b'ubutasi batigeze bacika intege. Ni inkuru y'ubutabera yabagejeje ku bateje ibitero byagize ingaruka zikomeye ku mateka y'isi. Osama Bin Laden yarishwe, abagizweho ingaruka n'ibitero byo ku ya 11 Nzeri bibagiranye. Amateka yanditse ku icyaha cyabonye igisubizo. Operation Neptune Spear, ijoro rimwe ryahinduye amateka kandi ryagaragaje ko ubutabera bushobora gutinda ariko budatsindwa. Bakoze cyane kudukurikira. Twari kuri JD Rwanda.